Trooper nakaslem jong unongsan Hima. Superintendent of Police ka West Giant Hills Juwai, ulapentep baga Ying Bishar District and Session Judge Juwai, hapo ka Jing Bishar UNA Khan, haka arpusan tarik nailar ajar arpusan kelarai Pynrem ban set Phatok Jingim, ya uba Weslyborn pala, ubelatip bru kum unana pala ubedai nakasnong barato, nagajing Donkti jong ban Pynïap ya uba Bransli Suyai, kabalaja haka hendeu tarik nailar ajar kendai, kabala pengat kat kum ke section lai SPAR jong ka IPC. Haka kerwo kubor le tho begani kumukot duma le ujor FIR nadu ka nyu tarik nailar arjar kendai daka kong era jina timong kabade ka khon junguba Bransli Hanartyang Police Investigation Center PIC lapinte baka kong era jina ka le tho bahaka hendu tarik nailar arjar kendai ka por prabje menmiet uba Wesley pala ula Pynïap yo ba Bransli Suyai dak bapom yu daka wat bat uni urang ba ula klad hasyan. Ya kani kemukot duma le pendrung Hajuwai Police Station hapo kikendon ke IPC bala toket bat charge sheet ya kani de Sub Inspector WY Che. Hadian ke jing toket baga Jing Bishar ya uba Weslyborn pala ke Ying Bishar kelarai Pynrem ban set Phatok Jingim ya u haringkat ke jing dan Kuna san hajar tingkah.